siphinde simbingelele futhi namhlanje kunyaka omusha shawu 2021 lapho singene khona Nkosi yami sisosizini kwabanye kumnandi siphila isemlambo omunye la ngikhona from the School of African Indigenous Science ngaphansi futhi kwe South African Healers Association ubhedlindaba uvelaphi uVictor Kamkhize onibingelelayo ngithanga ngithathe lesinqumo ivideo yethu yokuqala nga kube ivideo la ngizo khuluma nani ngezinto ezintathu ngaphansi kwesihloko umsamo okokuqala ngifuna ukukhuluma ngokuthi ngabe ngempela uma ungena kulonyaka ubani okubhekile nozobheka nokufanele akubheke ubona ngani ukuthi ubhekile futhi wazi kanjani nokuthi kanjani ukuthi uyena okubhekile okwesibili bese sikhuluma ukuthi ubona kanjani uma kuthiwa umsamo uyaphila uhamba kahle kumbe ubona kanjani uma ngabe umsamo ungahambi kahle ukhona okonakela ake siqala mhlawumbe ngomsamo ukuthi ngabe kube yini umsamo bakwethu unama definitions awu2 kukhona lokho sithi i-physical manifestation lapha emuva ekhaya la kube kwakhona imbiza la siyakhona masiyokhuluma abadala la sigayela khona utshwala la sibeka khona inyama yethu masihlabile la imbuzi sizibeka khona phezulu kusihloba imkhonto kube nethala umsamo loyo physical manifestation bese kwakhona umsamo wena qobo lwakho ingangithi wena ingalunenkaba nje uxhumekeke kuyihlo nonyoko nabakini emathongweni ubuxhumekeke indirectly futhi kuNkulunkulu uphinde futhi uxhumekeke nabo abanye bezizwe ngoba uncelile engonweni nabo bancelile engonweni kanina kanjalo futhi nawe waba nenkaba uma sidlula ke lapho ke mntaka baba bese sichaza ukuthi ke yingakho phela kuthiwa thanda umakhelwane wakho nje ukuyithanda ngoba uthi wena ubumakhelwane hayi makhelwane next door omunye umuntu emhlabeni yingakho kuthiwa futhi ungalingi ufakaze ngamanga umakhelwane wakho yingakho futhi kuthiwa thanda umakhelwane wakho ukuyithanda yingakho futhi kuthiwa ungabulali yingakho kuthiwa ungaphingi ngoba konke lokho kuthinta wena owumsamo kuthinte nethongo lakho umsamo asidluleke manje pho ke ku2021 ubani lo okwengamele ubani lo ophethe nansi indaba la ikhona uthola kanjani na kulula bakwethu khona lento eyishiwo ukuthi umuntu unengilosi yakhe lokho Nkosi yami imfundiso yamaKristu imfundiso yenkolo yobuKristu you have an angel wena you have a spiritual being in you yingakho wena uma usuhamba emhlabeni kuthiwa lo mzimba uwuthulo thulini kodwa uspirit bese sihamba ukuthi siyapi yila sesizwa khona ke ngokwezinkolo kodwa ngokwaseAfrika siyakuba bamkhulu baso ngakho ungazikhohlisi lokho ukuthi unengilosi yakho imfundiso yenkolo yobuKristu you have an angel wena you have a spiritual being in you yingakho wena uma usuhamba emhlabeni kuthiwa lo mzimba uwuthulo thulini kodwa uspirit bese sihamba ukuthi siyapi yila sesizwa khona ke ngokwezinkolo kodwa ngokwaseAfrika siyakuba bamkhulu baso ngakho ungazikhohlisi lokho ukuthi unengilosi yakho inkolo yoKristu leyo ngikhule ngokukatholika mina kodwa ngilona ikatholika ngumZulu okhuliswe ngokukatholika kusasa ngaba umNazaretha kusasa ngaba umpostoli kusasa ngaba umZayoni kodwa okusala ngumZulu ngifuna sikuhlukanise siqikelele kuloko ngakho awunayo ingilosi unomuntu ozalwe naye okuwena kokunye nabantu ozalwe nabo kunabantu benkosi othola ukuthi omunye uphethwe umuntu oyedwa isalukwazi esithile ubuyindoda isalukwazi ubumuntu wesifazane ikhehla ubumuntu wesifazane amakhehla ubumuntu wesifazane izalukazi ubumuntu wesilisa ngizokwenzela isibonelo uyubone labantu abasuke bekuthiwa bakhushikelwa idlozi bese ehlala bese egxamalaza bese kubhonga ikhehla bese likhuluma ikhehla yilapho ke siye sisho khona ke manje ukuthi cha unamakhehla lo mntwana indoda le wazalwa namakhehla nabantu ngakho ke yilabantu abakuphethe so ke kuhlukene kanje abantu benkosi khona ophethwe oyedwa khona abaphethwe ababili khona abaphethwe inqanqathela abaningi uthola isifazane ikhehla ubumuntu wesifazane amakhehla ubumuntu wesifazane izalukazi ubumuntu wesilisa ngizokwenzela isibonelo uyubone labantu abasuke bekuthiwa bakhushikelwa idlozi bese ehlala bese egxamalaza bese kubhonga ikhehla bese likhuluma ikhehla yilapho ke siye sisho khona ke manje ukuthi cha unamakhehla lo mntwana indoda le wazalwa namakhehla nabantu ngakho ke yilabantu abakuphethe so ke kuhlukene kanje abantu benkosi khona ophethwe oyedwa khona abaphethwe ababili khona abaphethwe inqanqathela abaningi uthola kanjani na
lokhu uyakuthola ngokuboniswa ezibonakalisweni kokunye uhamba uphahla amakhandlela nendishi namanzi ukhulume lapho bayokhanyisela mhlawumbe ubonisa kwa yingakho yilo muntu ohlala ekuhlenga ke nxa zonke izindlela zonke akuphunyulisa kwenye inkathi ingabe uyena kuthunyelwe othi nansi leyangane izongena engozini yemoto athi angazi ngasinda kanje sokuqhamuka uma wakho uyiqobo lwakhe engaseka kade mntanami wasindiswa yimina akusho ukuthi umakho uphethwe uyena ke ngoba esahamba kusho kuthunywe yena ukhumbule ithongo lisebenza kanje ithongo liyathumela uthothi uyosiza ubani olithumele liyokuzingelela uthole umsebenzi lokho okuqala uphethwe ubani okwesibili ubona kanjani ke ukuthi umsamo uhamba kahle bakwethu sesahlala emadolobheni sekonakele ugwadule qothukile nako emandulo kwakunesibani ebaleni kwakuhamselile imbuzo zoyibeka ngani uthi yahlaba ifike imbuzo kumbe ifunga ungakafika ekhaya konakele bandinkosi ngakho yizona mpawu zenu ngiye ngithi ke namhlanje uma uwumuntu uphila wothi noma usunomuze sentini kobhalitho kuma estates amakhulu iba nendawo yasemakhaya la uzobona khona ukuthi liyakhephuzela ithonga la uzobona khona ukuthi awulihle ithonga mina ngumkhize nje ngiyabona la emlambo omunye ngiyengibone ngento ethi cha yabo lo nyaka oqala owami lo nyaka futhi lo nyaka enguza ukuthi awuyophela kumnako ngibona izinto zenzeka ngisho bengakhulumi kimi izona impawu lezo bese ke sijika sithi ke pho ke manje angiyeli la khona uzothi hayi unyaka hayi engathi ekhamba kahle emsango imali ngayithola ini ake sibe neqiniso ukuthi le mali oyithola ngiyithole kanjani ngikhuluma ngezinto mina phecelezi genuine things ozithole ngeqiniso musa ukweqa izinto ezithile musa ukubulala musa ukuphinga musa ukwenza ongaphansi kwamatafula ukuze uthole imali ngikhuluma ngezinto ozonoma uhlendi ukungibona ngihlendi la kule office lami encane ukuthi konke nginako ngikuthole ngeqiniso angiqambanga amanga angizange ngenza lutho akukho thende enginayo engihambe ngoyifuna ngayithola ngobugebengu ngagwaza ngoba imali engcolile leyo ngikhuluma ukuthi mina bona izinto zakho ukuhamba kwazo ngokweqiniso uthi mawuphela unyaka uhlala njalo kumhla ka31 njena zolo lokhu ugoqa unyaka cha ake ngoginqa izibhuzaza ngoba ngempela abadala bangiphila bengithi angichaze lokho bese ngithi ke bakwethu niziphathe kahle siphephe ungesabi siyisigodlo esivula ukuthi uphile umlando wakho uphile ukuphilise uqonde ukuthi kuyini ukuphila ubani wena ngoba esikulwelayo thina nesikusebenzayo ucwaningo sisebenza ngama case studies ukuthi kunento eyavela ekanjena ngakho nansi wena ufunda kanjani uyona we are that kind of a school of African indigenous knowledge and wisdom and science ngiyabonga